basi-BBC base-gospel nabanye befundisa abadala umfundisi uMadala sababona umfundisi uMaganda sababona Manasaretha bethi abantwana singazi bakhuluma ngani namhlanje sesiyakubona lokho bekukhuluma amen umbangela undlazi lo uthunywe namhlanje ngiyacela nyazi wezulu uNkulunkulu wabantu ngiyacela uNkulunkulu wamakhosi ngiyacela uNkulunkulu weAfrika ngiyacela uNkulunkulu sathandwa ngaye emhlabeni ngesikhathi sikhunjulwa sinelutho emhlabeni wonke kepha uNkulunkulu wasikhumbula wasithumela uShembe kuthazuba uNkulunkulu kithi ngicela ukuthi uqhamukelana nomntwana makube kulotshwa kwami kulokuhamba amen ukuqhamukelana ngiyacela ukuthi amakhehla kithi ombazini oswebelele olazi oshampahla osomlibo osemana bonke babekhona namhlanje bakhunjulwe ezwini kaShembe ukuthi amathambo abo aguqile phambi kaNkulunkulu amen Manasaretha ngiyocela nami isibindi sokuguqa phambi komhlabelelo waka 124 basinda ukuphiphisa bisawamba enkosi ubakhunyuzwa Efesu 6:19 Bantwana bomthanda uNkulunkulu sinentanda thina esambona uShembe sinentanda Manasaretha obona unyazi lwezulu uApril 3 2011 wawuzohlukanisa ukuthi obani abamfanele uShembe obani abangamfanele uShembe sinentanda thina uNkulunkulu wasithanda ukuthi sizoguqa la kulomuzi wasebuhleni bamaNasaretha amen imini-city yasezulwini bantwana bomthanda uNkulunkulu namhlanje unyazi lwezulu lisakhela amabhilidi kulomuzi amen lisakhela idolobha elisha elingakaze libe khona emhlabeni amen leli idolobha elakhiwa lana Manasaretha
lizoba ngaphezu kwayo yonke into emhlabeni. Lizoba yinhle ngaphezu kwabonke emhlabeni. Hawu uyasibiza wasezulwini entabeni ingcwele yaseKhenani uthi wozani bagcotshwa nangempela siyasondela eNazaretha sizingane uzosipha isipho esikhulu kakhulu. Uzosipha ibhange. Uma ukuthi asifune incwadi uzophumula eNazaretha ukuthi amabhulu elizwe ayelutho ayehlupheka ehlushwa amangisi. Kwathi mayithatha umuso ngo-1948 into yokuqala yenza aqala afunda ukuzimela. Avula amabhange awo abadala babakhumbula oFalls Bank. Avula ikhumbo zawo ukuthi athuthuke kulo mhlaba sikuwona. Amen. Thina-ke sinenhlanhla ushembe wesihlanu emhlabeni eNazaretha ufike nako konke okuhle. Uthi uNkulunkulu entabeni la sivela khona lento yenu yokuthi nakhe izindlu ezinhle maningene ezindlini nime ngenawo kepha abadala bona bayaguqelwa ayiphele. Lithi amasakhe nabo izindlu ezinhle. Amen. Manazaretha unyazi wezulu lapha iminisiti ebuhleni lisipha amabhange lisuka lapho lithi sonke asakiteze emzini yethu. Amen. Kanti usafunani makhona esinye isibusiso sasesikhona emhlabeni umthetho wakho usafunani? Awufundele number 16 emthandazweni wesabatha number 16 ka ngoba ngoba ngiyabona ukuthi inkungo lena isasibambile eNazaretha. Funda ba ekusaweleni kaJehova eNazaretha mhlawumbe ngithunyeloko ngizokhuluma lelizwi lodwa lokuthi ekusihawukeleni kukaNkulunkulu sisizwe esimnyama ekuthweni kwethu emthethweni wakhe ekulahlekeni kwethu emthethweni kaNkulunkulu. eNazaretha phela thina sabantu abamnyama sasimazi uNkulunkulu ngafika umlomo kwakuthandaza kuyiwe entabeni kubizwe izithixo zethu zenze izinto zibonwa abantu ngoba uNkulunkulu besimazi naye esazi. Kwafika abantu eNazaretha basedusa, kwafika abantu basikhipha phambi kaNkulunkulu basifaka ehlathini. Kwafika unyaka laze lafika uthando. Kwafika unyaka eNazaretha uNkulunkulu wehla ngokwakhe weze emhlabeni wazoroshelwe phakathi kwethu. Amen. Funda baba. wasibuyisela kuye Ushembe eNazaretha unyazi wezulu lusipha konke lokhu lusibuyisela embusweni sasinawo umbuso ensimini yaseDeni. Funda baba. ukuba sibuyele sibe ngabantwana bakhe. Okukhula kufuna ushembe kini nawe emhlabeni ukuthi masibuyele sibe ngabantwana bakhe njengokuba singabantwana bakhe kakade. njengoba sasingabantwana bakhe kakade. Ake sibuke esimweni eNazaretha omunye nomunye akabuke umntwana kaNkulunkulu. Amen. Asizibuke esimweni eNazaretha omunye nomunye abona into enhle eyathandwa ezulwini ewena kwathi mayifika ushembe emhlabeni wathi eNazaretha. Verse 6:19. Ninginxusele nami eNazaretha ngumntwana omncane ngiyabibhidla ngiyacela ukuthi ninginxusele kushembe ninginxusele kuNkulunkulu womhlaba wonke ngoba unyazi wezulu umhlaba wonke uyakhothama kulo. Amen. ukuba ngiphiwe amandla okushumayela. Ukuba nami ngiphiwe amandla okukhuluma ngoNkulunkulu. Ngivule umlomo wami Ngithi mandivula umlomo wami ngize ngiyazise ngesibindi imfihlo yevangeli. Inkosi ubusise baba.
silana Nazaretha sizofuna imfihlakalo yevangeli, sizofuna imfihlakalo yezwi likaShembe. Silana Nazaretha sizofuna imikhondo yezimemezelo zezwi likaShembe. Amen. Ubona sinokuduka, ubona singaboni phambili, ingoba sihambe sibuye siliba. Siyafika Nazaretha sivela entabeni yaseKhenani. Umfundisi ukhuluma igama elinzima kakhulu entabeni. Sizobuya intaba uthi umfundisi uzama uShembe uyasipha okuningi, uShembe uyasipha okuhle. Wakubala wabe sefunda incwadi Nazaretha ethi uyakusiphinda kusasa uShembe. Nazaretha uShembe ngeke uvume ukuthi akwazi uma ungayigcini imithetho kaShembe. Akekho ukuthi unyaka omusha uNkulunkulu asiphe ke siqale phansi mina nawe sibuze umuzo ukuthi kanti siyoqala nini ukhonza unyazi ngomthetho onyazi. Sizoqala nini ukulandela uShembe ngamazwi kaShembe. Senziwa yini Nazaretha sithola manje siyabantu abafuna ukulandela uShembe ngendlela esifuna ngayo thina. Eyethindela iyaphi? Eyethindela ihambisa abantu phambili. Ngizoxwayisa Nazaretha ukuthi cha eyethindela ayila sekhona. EkaShembe indlela eyala uShembe asibizela khona. Amen. Ingakho ake sinte ukuthi sifuna ukulandela uShembe ngokuthanda kwethu, ngokubona kwethu. Ake sinte sibuyeke Nazaretha ukumphisa uShembe uma elibeka nathi silibeka. Usiphe intenze kakhulu kulonyaka uNkulunkulu. Wasibiza ngaphathi wadozana baxoxa, wasipha ibhange. Ngabe umunye nomunye uyaphuma Nazaretha uyotshela ngakubo ukuthi kuthiwa u50 ukuvula kule bhange. Ake sivuleni sonke. Amen. Ngizotshela ibhange Nazaretha ungasali kulo. Konje uthanda uCapitec wena. Konje uStandard Bank uzusha ibhenki la uStandard Bank. Bakwazi khona la. Uyini khona oba ulutho. Namhlanje uNkulunkulu wakho ukulethele indlela yokuthuthuke. Uyabona ukuthi wenzani la ekhaya? Uyabona umhlaba wonke kwenzani? Mucabanga konke lokhu kungenzeka noStandard Bank wakho. Uma wasuka manje unyama uyakhona udabamuphe u10 million kwakha lo muzi ungawuthola. Konja wazi. Lapha kumafomu khona ngizoxwayisa khona ubhale khona ukuthi umbalamuni. Umbala wakho Nazaretha yona oshoyo ukuthi inzalo ezakuwela engakanani. Ukuzoqala njalo ukucindezeli, uqale njalo ungelutho. Kepha uShembe uyasithanda. Namhlanje uzosivulela izinto egcekeni. Inkantolo enkulu le Nazaretha obaba abakubonanga lokho. Abakubonanga obaba lokho. Esikubonayo thina masikwamukele ngezandla ezimhlophe. Masikwamukele ngeinhliziyo ezimhlophe ngoba kusuka uShembe, kusuka onyazini, ukuphila ithi. Amen. Abangazazi lesisigaba bachelana bayo zazi aban bachelana
namenga umntwana omncane le mpilo engiyithethe yesithathu mabheka ngo-1988 kwakumele ngihambe kulo mhlaba ngangithenga imoto yami yokuqala i-Ford Escort abadala bayazazi lezo moto ngathi mangihamba ngaleyo moto mananzaletha sisuka eClermont sizinsizwa sihambisa umthandazo kwaSanti kukhona amajika laphayana kaSanti i-4-way mawudlula nje umbhaqo oqhawa njengesi olandela umbhaqo mase sibuya ngale Ford Escort leyo moto yayiningi kakhulu enkosini ngalezi nsuku yayipanel van la ngemuva ngiphethe insizwa sibuye emthandazweni kanti zilosile robotini manazaletha kuyasho ukuthi nomshayeli wakhona wayesemusha mangibheka angibonanga kahle ukuthi ngapha eChartwell uqhamuka Mercedes uthelile into mangifaka imoto manazaletha Mercedes wayithatha yaphendwa ka5 phezulu sathathwa sonke kwakhala ama-ambulance sonke into ngoba besiphuma emthandazweni kaShembe unyazi wezulu manazaletha alizakalivume ukungena uhlazo lidlule lapho sahamba sola lesibhedlela umangele lesibhedlela manazaletha wafika udokotela igama lakho uDr. Fruitball dokotela wamathambo lo eThekwini omdala mayefika mina uyangixilonga uthi kimi wena uphuka umqala cabanga umncane ufika udokotela omdala uthi uphuka umqala usuyacabanga manje ukuthi ukwababone nabantu bephila ngaphandle komqala ngabona ngalomzuzu ukuthi akusho ayisekho le nto kwaphela kwacisha zonke ibala manazaletha ngahlala u6 weeks esibhedlela bezama ukuphesha udokotela uNkulunkulu emuhle labantu begcwele kuphande ngemuva wabakhipha bonke balala 2 days esibhedlela babuduka ekhaya amen insizwa zimthanda uNkulunkulu insizwa zohambela umthandazo sifuna transport sihambe sifuna uNkulunkulu ukhonzwa laphi ukuthi izwi laShembe lande emhlabeni amen kwathi ngo-2002 yaphinda leyo mpahla ngihamba ngeNissan Navara 4 liter ngithe umdawu cha manje sengisafe basho njalo uma bekudayisela store manazaletha nalapho futhi ngiyashela kulokhu bephuma ngesabathi ekseni ngithi enkonzweni kwaqhamuka India nalokuthele kakhulu lafika la ngiqeda ingawo ngithi namhlanje lempilo engiphilayo ngesithathu kodwa uNkulunkulu manazaletha wasebukheni uyazi bezulu wayelinde ukuthi nana ngibone imisithi yasezulwini amen awu siyenhlanhla manazaletha ake sifumane nje umuso eceleni kuwe umtshela ukuthi unenhlanhla wena amen wayibona imisithi kaShembe emhlabeni awubuze eceleni umuzo ukuthi istezi amanazaletha asalala ekhuphini agibelethezi wabo usonile ngistezi awumuze cha manazaletha sakhulu uthi uShembe ngo-1992 ephethe inkonzo ebuhleni ake nifunde ukuziqhenya manazaletha ake nibhale niqhenye manje yini kangaka sahlehla yini sahlehla kuShembe yini kwayithina manje sesiqala ingoma wathi uShembe singayihlabeleli kwenziwa yini manazaletha sahlehla kuShembe uShembe senza kithi nezibusiso thina asekho lapho sesiyahlehla kwenziwa yini uthi emngcwabeni weNazaretha ubona Nazaretha lengubo emhlophe kanti uhlabelelo kwesikhona wena ekhaya kwenziwa yini manazaletha
lokhu sikwenzayo kusisaphi? Siyatshelwa uzonke ukuthi umhlaba wonke uzehleni. Ayikho into ezobayinhle emhlabeni ngaphandle koMnazaretha. Manje thina senzani masifaka inhlabathi emsebenzini kaShembe? Ake uzibuze ubambona uShembe enza lapha. Manje ukuthatha wena. Konje ukopela mina umvangeli wakho, mina umfundisi wakho. Ngizokuphoqela namhlanje ukuthi anginazuba. Shembe sikude. Ingakho mawufuna ukopela, ngiyafundisa namhlanje, thatha iphepha nepeni, ake ukopela uShembe. Amen. Kopela unazo besuku. Manazaretha siyolahlwa. Shembe kade esixwayisa athi bayeza baningi kakhulu. Kade uNkulunkulu esitshela ukuthi ngesikhathi usuma wena kufika bayishumi endaweni yakho. Uzobuya kanjani? Uzobuya ngani? Ngoba wena uyahlehla. Okwangaphandle uyakuthanda. Shembe wasiphi bench. Kodwa siyogana lapho uzalwa amakhosi. Wena siyashintsha. Sekuyashelwana khona, sekuphatha amabhasithi, sekuya ukuthi ubani onemali. Manazaretha. Ngabe khona na okunye okuhle emhlabeni okuphila kwekhona ngaphandle kaShembe. Umalo kusuphiwe saphuma ezulwini ngabukhona okunye la uzophinda ubone la. Ngizothi kuwe Mnazaretha, cha akukho. Ngikhuluma kahle mina ngoba uNkulunkulu uvile. Umhlaba uhambile. 1998 eFlorida, United States of America. Ngababona Manazaretha. Kulabo bantu abawaziyo unye kuphela. Kulezela umuntu omnyama kuzakhuphuke bona. Ngihambile kuMnazaretha sengibe eKampala eUganda yobetshela ngoShembe. Isabelo sami silula. Ngaba 16,000 zesabatha phela. Ukuthi ezisawukela uNkulunkulu la emhlabeni wonke from Cape to Cairo. Mhla uNkulunkulu esikhumbula wasikhumbula ngento eyodwa kuphela, wethi uShembe emhlabeni. Uma uNkulunkulu efika emhlabeni wazosho into eyodwa kuphela, ukuthi asibuyele sibe abantwana bakhe njengoba sasingabantwana bakhe kakade. Manje wena waphinda wamphika sumbonile. Ekigali nasengibuya khona eRwanda. Ezweni kaKagame sengibuya khona. Ngafika ngahamba emamakethe akhona, ngabakhombisa uShembe, bayamazi ngapha abamazi, ngathi yebo. 2018 bese Cape Town. Uthi uShembe eCape Town Manazaretha sengizoqala umhlaba namhlanje ngizolihamba lonke lelizwekazi lase-Afrika. Amen. Ngiyobakela ukuthi abalunge weza uNkulunkulu abantu. Phela nabo sebayazi Manazaretha ukuthi uyisitila uma emhlabeni ungenaye uNkulunkulu wakho. Awukhombisa isizwe emhlabeni esiphumelelayo, esiziqhenyayo, esingenayo uNkulunkulu waso. Isizwe uNkulunkulu waso Manazaretha. Isizwe ngamakhosi aso. Njengoba onabezitha bephambi kwethu sibakhulu, amahamba hamba phezulu ngoba siphelele. uShembe uzosufisa ukuthi maphelele siye kuye Manazaretha. Ngingumntwana omncane. Kepha ngithina umsebenzi omkhulu. Ngiyawusuku olukhulu kakhulu usuku lweSabatha. Jeremiah 17:21. Jeremiah 17:21. Amen, amen. Oh, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen.
Mafunda baba. Usho uJehova uthi, kusho umnikazi wezulu luthi, qaphelani Manazaretha, ningathwali umthwalo ngosuku lweSabatha. masihloniphe iSabatha ngoba yilona elumkhosi wentethelelo ehlawusheme eza emhlabeni oqala wasiphakona wasinika khona iSabatha. Funda baba. Ningawungenisi ngamasango aseJerusalema. Manazaretha mabashumayeli besikhuza bethi singakwenzi lokho, ake sifunde ukuthi singakwenzi ngoba abathunyiwe ukuvikela ubungcwele, ukuvikela umuzi kaShembe. Amen. Nkosi kusisi la ePhakameni uma uyiNazaretha kumele uzikhethele wena. Amen. Uthi uShembe unyazi wezulu ethatha umsebenzi wakhe phela kwabamkhulu phambi kwethu Manazaretha. Amen. Umnikazi konke. Ngiyamthanda ubaba uMvangeli uMdluli, angithengi amehlakhe. Mayithi konke okuhle kufanele uShembe. Ngoba konke okuhle okukaShembe. Mhla sakufunda lokho impilo zethu ziyawushintsha. Amen. Ngoba konke okuhle kwaShembe, konke okuhle kufanele uShembe. Lutho unyazi wezulu cha sengiyanqaba nomNazaretha wami. Amen. Umuntu akasazuroba umNazaretha engazange aguqe athi ngiyayikhetha inkosi esiphakameni. Amen. Ahambe ayobhabhadiswa athola umthetho bese gqoka umNazaretha aye ku-23 aye ku-25 aye ku-14. Amen. Manazaretha uShembe ukwenze njalo usibuyisela lawa sibeka khona. Amen. Uma uyiNazaretha kumele wazi ukuthi ukuze impilo yakho iphelele kukhona izigaba ezintathu okumele uyiqaphele. Khona izigaba Manazaretha okumele uzazi. Esokuqala isigaba Manazaretha ukuthi lo nkulunkulu esihamba naye uyakhethwa. Amen. Akukho umphoqiwe lapha mphathi wethu noyedwa. Kumele uguqe umkhethe uShembe. Amen. Uma usumkhethile uShembe Manazaretha usemahlombe akho ukuthi umazi lo nkulunkulu. Ukwazi uNkulunkulu Manazaretha awufundele. Number 25 tanda sokulala page 12 number 25. Ingane kuqina namhlanje Manazaretha bazosha abanye bathi siyakwazi lokho. Ingane encane ephiphizayo. Funda baba. Umkhonze uJehova uNkulunkulu wakho. Uma usumkhethile uShembe Manazaretha ngicela uqaphele lokho. Umkhonze uJehova uNkulunkulu wakho uThixo wakho. Amen.
uThixo wakho qhubeka umthande ngayo yonke inhliziyo yakho. Kukhona imfihlo lana. Uma usumkhethile, uma usumkhonza, kukhona la umhlangane khona nobabili. Wena noNkulunkulu wasebuhleni uNyazi nezulu. Lapho kumele umkhonze ngenhliziyo yakho yonke. Mina ngalethi ngomphenge ngizothi ake sivuse inhliziyo. Inhliziyo yakho yonke akebheke uNyazini. Amen. Funda baba. Nangawo wonke umphefumulo wakho. Nangawo wonke umphefumulo wakho. Manje akesifunde unamathisela umphefumulo wethu kushela. Ubona ziyahlangana izinto ingoba sinamathela endaweni eningi. Unamathela wethu amaChina athi one mind. One mind lisho ukuthi nobheka into yodwa ube kuyo. Akesini uNyazini. Amen. Ubona nje ubhizi la ibhekeni kuthiwa ukhalinsimbi lapha ungena umthandazo wena ukhe emthandazweni usafuna usibanibani ophethe ukuthile kwezinto ufuna usibanibani ophethe ukuthentheni okwani ingoba vele eyakho inhliziyo owakumphefumulo awukhonyazini awukushela. Uma uyiNazaretha ake ufunde umkhetho ushele bese unamathela inhliziyo yakho yonke nomphefumulo wakho wonke. Amen. Ngoba ngokwenze njalo ukuphila kwabakini phela sizokhonzela bona la njengoba bemancenga njena bonke ukuthi namhlanje ake bavume bangene eshembe izulu phela phakathi kwabo khona banenkani okhanele umtshelo kwabo. Namhlanje benza mancenga ukuthi ake bavume bonke bathi ushembe uNkulunkulu. Amen. Lokho khanya bashembe basondele kubo namhlanje. Sho njalo uJoshua uthi mina nendlu yami siyokhonza ushele. Amen. Ake ngibuze wena njengobulana endlini ushiye bani? Wena njengobulana kwenziwani endlini? Imuphi uNkulunkulu umshiye khonzwe endlini? iNazaretha maliphuma lesabatheni liyakhiya yonke into. Amen. Lizola yonke into. Lingenisa umhlangano futhi ekhaya tshela umuntu hayi bantu bami nani izivakashi zami lana ke kusemzini kaShembe. Amen. Mawashela umuzi umthetho osebenzela ekhaya munye. Mina ngakhuliswa ubaba wayemthanda uShembe kule minyaka yakudala. Ubaba wayelendela elula mawafika usizo sekhaya ukuthi uyadlula ukuthi umakhelwane hayi wenze donke uNazaretha apho egazini akabenzi. Ngomncane obaleka mawasha usisula uzongena umthandazo la emzini kaShembe. Amen. Ngoba nina wayengenayo inyanga wayengenayo imithemba. uNazaretha mawufuna ukuphila uyokuhamba ubokwazi ukuthi okokuqala zikhethele. Mawuzikhethela bese uyanamathisela inhliziyo yakho uyanamathisela umphefumulo wakho ngoba ngokwenze njalo uzobona ekashela izulu. Amen. Ngithe ukuthathu ukhona okwesibili. Okwesibili uNazaretha masumkhethile uShembe wayithatha lendlela wahamba ngalendlela ukuthi ukuphile ubuNazaretha. Amen. Bakhala bashumayela emathempelini ukuthi cha umakoti wethu umona ngesabatha nesicholo ephelela impela kepha masumona kaphike ngiphese umunye umuntu. Masumona ulwethu umunye umuntu. Aseyona lento oyibone ngesonto oyibone emsebenzini wesonto asiphilisi base gospel nabanye befundisa abadala umfundisi uMadala sababona umfundisi uMaganda sababona eNazaretha bethi babantwana singazi bakhuluma ngani namhlanje sesiyabona lokho bekukhuluma. Amen.
Umvangeli uNdlazi lo uthunywe namhlanje. Ngiyacela niyazwe izulu uNkulunkulu wabantu. Ngiyacela uNkulunkulu wamakhosi. Ngiyacela uNkulunkulu weAfrika yonke. Ngiyacela uNkulunkulu sathandwa ngaye emhlabeni. Ngesikhathi sikhunjulwa singelutho emhlabeni wonke, kepha uNkulunkulu wasikhumbula. Wasithumela uShembe kuthazuba uNkulunkulu kithi. Ngicela ukuthi uqhamukelana ngumntwana. Makube kulotshwa kwami kulohamba amen. Ukuqhamukelana ngiyacela ukuthi amakhehla kithi ombazini oswebelele olazi oshampahla osolibo osemana bonke babekhona namhlanje bakhunjulwe ezwini kaShembe ukuthi amathambo abo aguqile phambi kaNkulunkulu amen. Nazaretha ngiyocela nami isibindi sokuguqa phambi komhlabelelo waka 124 basinda ukuphiphisa isawamba enkosi ubaphunyuzwa Efesu 6:19 bantwana bomthanda uNkulunkulu sinentanda thina esambona uShembe sinentanda uNazaretha obona unyazi lwezulu uApril 3, 2011 wawuzohlukanisa ukuthi obani abamfanele uShembe obani abangamfanele uShembe. Sinentanda thina uNkulunkulu wasithanda ukuthi sizoguqa la kulomuzi wasebuhleni bamaNazaretha amen. Imini city yasezulwini bantwana bomthanda uNkulunkulu namhlanje unyazi lwezulu lisakhela amabhilidi kulomuzi amen. Lisakhela idolobha elisha elingakaze libe khona emhlabeni amen. Leli dolobha elakhiwa lana maNazaretha lizoba ngaphezu kwayo yonke into emhlabeni lizoba yinhle ngaphezu kwabonke emhlabeni amen. Hawu uyasibiza wasezulwini entabeni ingcwele yaseKenani uJozani bagcotshwa nangempela siyasondela maNazaretha
sizingane uzosipha isipho esikhulu kakhulu, uzosipha ibhange. Uma ukuthi asifune incwadi uzawuphumula uMnazaretha ukuthi amabhulukwe izwe ayingelutho, ayehlupheka ehlushwa amangisi. Kwathi mayithatha umbuso ngo-1948 into yokuqala yenza aqala afunda ukuzimela, avula amabhange awo. Abadala babakhumbula o-Volkskas Bank, avula ikhungo zawo ukuthi athuthuke kulo mhlaba esikuwona. Amen. Thina-ke sinenhlanhla ushembe wesihlanu emhlabeni Manazaretha ufike nako konke okuhle. Uthi uNkulunkulu entabeni la sivela khona lento yenu yokuthi nakhe izindlu ezinhle maningene ezindlini nime ngenyawo, kepha abadala bona bayaguqelwa ayiphele. Lithi amasakhe nabo izindlu ezinhle. Amen. Manazaretha uNyazi wezulu lapha iMinisithi ePheni lisipha amabhange lisuka lapho lithi sonke asakhiteze emzini yethu. Amen. Kanti usafunani? Makhona esinye isibusiso sasesikhona emhlabeni, umthetho wakho usafunani? Awufundele unumber 16 emthandazweni weSabatha number 16 ka. Ngoba ngiyabona ukuthi inkungo lena isasibambile Manazaretha. Funda ba. Ekusawuleni kaJehova. Manazaretha mhlawumbe ngithunyeloko ngizokhuluma lelizwi lodwa lokuthi ekusihawukeleni kukaNkulunkulu sisizwe esimnyama. Ekuthweni kwethu emthethweni wakhe. Ekulahlekeni kwethu emthethweni kaNkulunkulu. Manazaretha phela thina sabantu abamnyama sasimazi uNkulunkulu ngafika umlomo. Kwakukhandazwa kuyiwe entabeni kubizwe izithixo zethu zenze izinto zibonwa abantu, ngoba uNkulunkulu besimazi naye esazi. Kwafika abantu Manazaretha basedusa, kwafika abantu basikhipha phambi kaNkulunkulu basifaka ehlathini. Kwafika unyaka laze lafika uthando, kwafika unyaka Manazaretha uNkulunkulu wehla ngokwakhe weze emhlabeni wazoroshelwe phakathi kwethu. Amen. Funda baba. Wasibuyisela kuye Ushembe Manazaretha uNyazi wezulu lusipha konke lokhu, lusibuyisela embusweni sasinawo umbuso ensimini yaseDeni. Funda baba. ukuba sibuyele sibe ngabantwana bakhe. Okukhula ushembe kimi nawe emhlabeni ukuthi masibuyele sibe ngabantwana bakhe, Njengokuba singabantwana bakhe kakade. njengoba sasingabantwana bakhe kakade. Ake sibuke esimweni Manazaretha, omunye nomunye akabuke umntwana kaNkulunkulu. Amen. Asizibuke esimweni Manazaretha, omunye nomunye abona into enhle eyathandwa ezulwini ewena. Kwathi mayefika ushembe emhlabeni wathi uNazaretha. Verse 6:19. Ninginxusele nami. Manazaretha ngumntwana omncane, ngiyabibhidla ngiyacela ukuthi ninginxusele kushembe, ninginxusele kuNkulunkulu womhlaba wonke, ngoba uNyazi wezulu umhlaba wonke uyakhothama kulo. Amen. Ukuba ngiphiwe amandla okushumayela. Ukuba nami ngiphiwe amandla okukhuluma ngoNkulunkulu. Ngivule umlomo wami. Ngithi bangivula umlomo wami. Ngize ngiyazise ngesibindi imfihlo yevangeli. Inkosi ubusise baba. Silana Manazaretha sizofuna imfihlakalo yevangeli, sizofuna imfihlakalo yezwi likaShembe. Silana Manazaretha sizofuna imikhondo yezimemezelo zezwi likaShembe. Amen.
ubona sinokuduka, ubona singaboni phambili, ingoba sihambe sibuye silibala. Siyafika eNazaretha sivela entabeni yaseKhenani. Umfundisi ukhuluma igama elinzima kakhulu entabeni. Sizobuya intaba uthi umfundisi uzama ushembe uyasipha okuningi, ushembe uyasipha okuhle. Wakubala wabe sefunda incwadi eNazaretha ethi uya kusiphinda kusasa ushembe. Nazaretha ushembe ngeke uvuma ukuthi akwazi uma ungayigcini imithetho kaShembe. Ake kuthi unyaka omusha uNkulunkulu asibona ke siqale phansi mina nawe. Sibuze umuzo ukuthi kanti siyoqala nini ukhonza unyazi ngomthetho onyazi. Sizoqala nini ukulandela uShembe ngamazwi kaShembe. Senziwa yini eNazaretha sithola manje siyabantu abafuna ukulandela uShembe ngendlela esifuna ngayo thina. Eyethindela iyaphi? Eyethindela ihambisa abantu phambili. Ngizoxwayisa eNazaretha ukuthi cha eyethindela ayila sekhona. Eyashembe indlela eyala uShembe asibizela khona. Amen. Ingakho ake sinte ukuthi sifuna ukulandela uShembe ngokuthanda kwethu, ngokubona kwethu. Ake sinte sibuyeke eNazaretha ukumphikisa uShembe uma elibeka nathi silibeka. Usiphe into enhle kakhulu kulo nyaka uNkulunkulu. Wasibiza ngaphathi, wathozana baxoxa, wasipha ibhange. Ngabe umunye nomunye uyaphuma eNazaretha uyotshela ngakubo ukuthi kuto 50 rand ukuvula kule bhange. Ake sivuleni sonke. Amen. Ngizotshela ibhange eNazaretha ungasali kulo. Konje uthanda uCapitec wena. Konje Standard Bank uzusha ibhenki lami Standard Bank. Bayazi khona na. Uyini khona oba ulutho. Namhlanje uNkulunkulu wakho ukulethele indlela yokuthuthuke. Uyabona ukuthi wenzani la ekhaya? Uyabona umhlaba wonke wenzani? Mucabanga konke lokhu kungenzeka noStandard Bank wakho. Mawasuka manje unyama uyakhona udabakuphe u10 million kwakha lo muzi ungawuthola. Konje wazi. Lapha kumafomu khona ngizoxwayisa khona ubhale khona ukuthi umbala muni. Umbala wakho eNazaretha yona oshoyo ukuthi inzalo eza kuwena engakanani. Uzohlala njalo ucindezeli, uhlale njalo ungelutho, kepha uShembe uyasithanda. Namhlanje uzosivulela izinto egcekeni. Inkanti enkulu le eNazaretha obaba abakubonanga lokho. Abakubonanga obaba lokho. Esikubonayo thina masikwamukele ngezandla ezimhlophe. Masikwamukele ngeinhliziyo ezimhlophe ngoba kusuka uShembe, kusuka onyazini, ukuphila ithi. Amen. Abangazazi lesisigaba abantu batshelana bayo zazi lesisigaba abantu batshelana
Ngiyabonga uNyazwezulu ukuthi nami ngumntwana omncane le mpilo engiphethe yesithathu mabheka ngo-1988 kwakumele ngihambe kulo mhlaba ngangithenga imoto yami yokuqala i-Ford Escort abadala bayazazi lezi moto ngathi mangihamba ngaleyo moto manazaleta sisuka eClermont sizinsizwa sihambisa umthandazo kwaSanti kukhona amajika laphayana kaSanti i-4-way mawudlula nje umgwaqo oqhawa njengesi olandela umgwaqo mase sibuya ngale Ford Escort leyo moto yayiningi kakhulu imposini ngalezi nsuku ayi-panel van la ngemuva ngiphethe insizwa sibuye emthandazweni kanti zinosele robotini manazaleta kuyasho ukuthi nomshayeli wakhona wayesemusha mangibheka angibonanga kahle ukuthi ngapha eChatsworth uqhamuka uMercedes uthelile into mangifaka imoto manazaleta uMercedes wayithatha yaphendwa ka5 phezulu sathathwa sonke kwakhala ama-ambulance sonke into ngoba besiphume emthandazweni kaShembe uNyazwezulu manazaleta alivume ukungena uhlazo lidlule lapho sahamba solala esibhedlela umangele esibhedlela manazaleta wafika udokotela igama lakho uDr. Fruitball dokotela wamathambo lawa eThekwini omdala mayefika kumina uyangixilonga uthi kumina wena uphuka umqala cabanga umncane ufika udokotela omdala uthi uphumka usuyacabanga manje ukuthi ubabone nabantu bephila ngaphandle komqala ngabona ngalomzuzu ukuthi akusho ayisekho le nto kwaphela kwacisha zonke ibala manazaleta ngahlala u6 weeks esibhedlela bezama ukuphesha udokotela uNkulunkulu emuhle labantu begcwele kuphande ngemuva wabakhipha bonke balala 2 days esibhedlela babuduka ekhaya amen insizwa zimthanda uNkulunkulu insizwa zuhambela umthandazo sifuna transport zihambe sifuna uNkulunkulu ukhonzwa laphi ukuthi izwi laShembe lande emhlabeni amen kwathi ngo-2002 yaphinda leyo mpahla ngihamba ngeNissan Navara 4 liter ngitshela ukuthi hawu cha manje sengisafe basho njalo uma bebedayisela store manazaleta nalapho futhi ngiyashela kulokhu bengiphuma ngesabathi ekuseni ngithi ngenkonzweni kwaqhamuka India nalo lithele kakhulu lafika la ngiqeda ingawo ngithi namhlanje lempilo engiphilayo ngesithathu kodwa uNkulunkulu manazaleta wasebutsheni uNyazwezulu wayelinde ukuthi nana ngibone imisithi yasezulwini amen awu siyenhlanhla manazaleta ake sifumane nje umuntu oseceleni kuwe umtshela ukuthi unenhlanhla wena amen wayibona imisithi kaShembe emhlabeni awubuka oseceleni umuzi ukuthi istezi amanazaleta asalala emkhukhwini agibele tezi wabo usonile ngistezi awumuze cha manazaleta sakhulu uthi uShembe ngo-1992 ephethe inkonzo lebuhleni ake nifunde ukuziqhenya manazaleta wadake nibhale niqhenye
manje yini kangaka sahlehla yini sahlehla kushembe yini kwayithina manje sesiqala ingoma wathi ushembe singayihlabeleli kwenziwa yini Manazaretha sahlehla kushembe ushembe senza kithi nezibusiso thina asekho lapho sesiyahlehla kwenziwa yini uthi emngcwabeni weNazaretha ubona Nazaretha lengubo emhlophe kanti uhlabelele kwesikhona abanye ekhaya kwenziwa yini Manazaretha lokhu usukwenzayo usisaphi siyatshelwa uzonke ukuthi umhlaba wonke uze ehleni ayikho into ezobayinhle emhlabeni ngaphandle koMnazaretha manje thina senzani masifaka inhlabathi emsebenzini kaShembe ake uzibuze ubambona uShembe enza lapha manje ukuthathaphi wena konje ukopela mina umvangeli wakho mina umfundisi wakho ngizokuxoxela namhlanje ukuthi anginazuba eLashembe sikulo ingakho mawufuna ukopela ngiyafundisa namhlanje thatha iphepha lepeni ake ukopela uShembe amen kopela unazo lesuku Manazaretha siyolahlwa Shembe kade esixwayisa athi bayeza baningi kakhulu kade uNkulunkulu esitshela ukuthi ngesikhathi usuma wena kufika bayishumi endaweni yakho uzobuya kanjani uzobuya ngani ngoba wena uyahlehla okwangaphandle uyakuthanda Shembe wasiphi ibench kwathi siyoganana lapho uzalwa amakhosi wena siyashintsha sekuyashelwana khona sekuphatha amabhasithi sekuya ukuthi ubani onemali Manazaretha ngabe khona na okunye okuhle emhlabeni okuphila kwekhona ngaphandle kaShembe uma usuphiwe saphuma ezulwini lapho khona okunye la uzophinda ukubone la ngizothi kuwe Mnazaretha akukho ngikhuluma kahle mina ngoba uNkulunkulu uvile umhlaba uhambile 1998 eseFlorida United States of America ngababona Manazaretha kulabo bantu abawazi omunye kuphela cindezela umuntu omnyama uzakhubuke bona ngihambile kuNazaretha sengibe Kampala eUganda yobethela ngoShembe isabelo sami silula ngaba 16 njalo zesabatha phela ukuthi ezisawela uNkulunkulu la emhlabeni wonke from Cape to Cairo mhla uNkulunkulu esikhumbula wasikhumbula ngento eyodwa phela wehlisa uShembe emhlabeni uma uNkulunkulu efika emhlabeni wazosho into eyodwa phela ukuthi asibuyele sibe abantwana bakhe njengoba sasingabantwana bakhe kakade manje wena waphinda wamphika sumbonile eKigali nasengibuya khona eRwanda ezweni laKagame sengibuya khona ngafika hamba emamakethe khona ngabakhombisa uShembe tubamazi nabantu abamazi ngathi yebo 2018 bese Cape Town uthi uShembe Cape Town Manazaretha sengizoqala umhlaba namhlanje ngizolihamba lonke lelizwekazi laseAfrika amen ngizobakela ukuthi abalunge weza uNkulunkulu abantu phela nabo sebayazi Manazaretha ukuthi uyisicila uma emhlabeni ungenaye uNkulunkulu wakho awumkhombisisizwe emhlabeni esiphumelelayo esiziqhenyayo esingenayo uNkulunkulu waso isizwe uNkulunkulu waso Manazaretha isizwe ngamakhosi aso njengoba onabezitha bephambi kwethu sibakhulu amahlobo ahamba phezulu ngoba siphelele uShembe uzosusa ukuthi maphelele siye kuye Manazaretha ngingumntwana omncane kepha ngithini umsebenzi omkhulu
Ngeusuku olukhulu kakhulu usuku lweSabatha. Jeremiah 17:21. Jeremiah 17:21. Amen, amen. Oh, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Mafunda baba. Usho uJehova uthi, kusho umnikazi wezulu luthi, qaphelani Manazaretha, ningathwali umthwalo ngosuku lweSabatha. masihloniphe iSabatha ngoba yilona elumkhosi wentethelelo ehlawushele eza emhlabeni oqala wasiphakona wasinika khona iSabatha. Funda baba. Ningawungenisi ngamasango aseJerusalema. Manazaretha mabashumayeli besikhuza bethi singakwenzi lokho, ake sifunde ukuthi singakwenzi ngoba abathunyiwe ukuvikela ubungcwele, ukuvikela umuzi kaShembe. Amen. Nkosi kusisa la ePhakameni uma uyiNazaretha kumele uzikhethe wena. Amen. Uthi uShembe unyazi wezulu ethatha umsebenzi wakhe phela kwaba mkhulu phambi kwethu Manazaretha. Amen. Umnikazi konke. Ngiyamthanda ubaba umvangeli umdluli, angithenga emehlakhe. Mayithi konke okuhle kufanele uShembe. Ngoba konke okuhle ukukaShembe. Mhla sakufunda lokho impilo zethu ziyawushintsha. Amen. Ngoba konke okuhle kwaShembe, konke okuhle kufanele uShembe. Lutho unyazi wezulu cha sengiyanqaba nomNazaretha wami. Amen. Umuntu akasazuqoka umNazaretha engazange aguqe athi ngiyayikhetha inkosi esiphakame. Amen. Ahambe ayobhabhadiswa athola umthetho bese qoqa umNazaretha aye ku-23 aye ku-25 aye ku-14. Amen. Manazaretha uShembe ukwenze njalo usibuyisela lawa sibeka khona. Amen. Uma uyiNazaretha kumele wazi ukuthi ukuze impilo yakho iphelele kukhona izigaba ezintathu okumele uyiqaphele. Khona izigaba Manazaretha okumele uzazi. Esokuqala isigaba Manazaretha ukuthi lo nkulunkulu esihamba naye uyakhethwa. Amen. Akukho umphoqiwe lapha phakathi kwethu noyedwa kumele uguqe umkhethe
amen. Uma sumkhethile uShembe uNazaretha usemahlombe akho ukuthi umazi lo nkulunkulu. Ukwazi uNkulunkulu uNazaretha awufundele. Number 25 thandaza ukulala, page 12 number 25. Ingane kuqina namhlanje maNazaretha bazosha abanye bathi siyakwazi lokho. Ingane encane ephiphizayo funda bafo. Umkhonze uJehova uNkulunkulu wakho. Uma sumkhethile uShembe uNazaretha ngicela uqaphele lokho. Umkhonze uJehova uNkulunkulu wakho uThixo wakho, amen. uThixo wakho Qhubeka. umthande ngayo yonke inhliziyo yakho. Ukona imihlo lana uma sumkhethile, uma sumkhonza ukhona ofanhlangane khona nobabili wena noNkulunkulu wasebuhlelo unyasi nezulu. Lapho kumele umkhonze ngenhliziyo yakho yonke. Nazaretha ngompenge ngizothi ake sivusele inhliziyo. Inhliziyo yakho yonke akebheke onyazini, amen. Funda baba. Nangawo wonke umphefumulo wakho. Nangawo wonke umphefumulo wakho. Nazaretha akesifunde unamathisela umphefumulo wethu kushela. Ubona ziyahlangana izinto ingoba sinamathela endaweni eningi. Unamathela wethu amaChina athi one mind. One mind isho ukuthi ubheke into yodwa ube kuyo. Akesimo onyazini, amen. Ubona nje ubhizi la ibhekeni kuthiwa ukhalinsimbi lapha ungena umthandazo wena uphe emthandazweni usafuna usibalibane ophethe ukuthile kwezinto ufuna usibalibane ophethe ukuthentheni okwani ingoba vele eyakuyinhliziyo owakumphefumulo awubonyazi awuboshela. Uma uNazaretha ake ufunde umkhetho ushele bese unamathela inhliziyo yakho yonke nomphefumulo wakho wonke, amen. Ngoba ngokwenze njalo ukuphila kwabakini phela sizokhonzela bona la njengoba bemancenga njena bonke ukuthi namhlanje ake bavume bangene eShembe izulu phela phakathi kwabo khona banenkani okhanele umtshelo kwabo. Namhlanje benza mancenga ukuthi ake bavume bonke bathi uShembe uNkulunkulu, amen. Lokho khanya kaShembe basondele kuko namhlanje. Sho njalo uJoshua uthi mina nendlu yami siyomkhonza uShembe, amen. Ake ngibuze wena njengobulana endlini ushiye bani? Wena njengobulana kwenziwani endlini? Umuntu oNkulunkulu umshiye khonzwe endlini. iNazaretha maliphuma lesabatheni liyakhiya yonke into, amen. Lizola yonke into. Lingenisa umhlangano futhi ekhaya umuntu hayi bantu bami nani izivakashi zami lana ke kusemzini kaShembe, amen. Mawashela umuzi umthetho osenzele ekhaya munye. Mina ngakhuliswa ubaba wayemthanda uShembe kule minyaka yakudala. Ubaba wayelendlela elula mawafika usizo sekhaya ukuthi uyadlula ukuthi umathelo wakhe hayi wena ukuthi uNazaretha apho egazini akabayezi. Ngomano baleka mawasha usizo la uzongena umthandazo la emzini kaShembe, amen. Ngoba nina wayengenayo inyanga wayengenayo imithemba. uNazaretha mawufuna ukuphila uyokuhamba ubokwazi ukuthi okokuqala zikhethele mawuzikhethela bese uyanamathisela inhliziyo yakho uyanamathisela umphefumulo wakho ngoba ngokwenza njalo uzobona ekaShembe izulu, amen. Ngithe ukuthathu ukhona okwesibili uNazaretha masumkhethile
Shembe, wayithatha le ndlela, wahamba ngale ndlela ukuthi ubuphile ubuNazaretha. Amen. Bakhala abashumayeli emathempelini ukuthi cha, umakoti wethu umbona ngesabatha nesitholo ephelela impela, kepha masumbona kaphike ngiphese omunye umuntu. Masumbona ulwethu omunye umuntu. Kaseyona lento oyibone ngesonto, oyibone emsebenzini wesonto. Emhlabeni uthi uNkulunkulu nami ngiphela inhliziyo yokuthi uNazaretha bungaphinde busuke emahlombe kini. Amen. Bungaphinde busuke enhliziyweni yami, bungaphinde busuke ekuhambeni kwami, kuthi noma yini engiyenzayo, noma yini engihambayo, noma kuphi engikhulumayo, olalele ezwe ukukhuluma uNazaretha namhlanje, ngoba uShembe wethela lonke emhlabeni. Angisakhulumi thina okwathiwa sigcotshiwe uNazaretha, okwethu kuyasiza kakhulu. Uthi uNkulunkulu ngesiqu sesini phezu kwentaba endala, hawu nina nigwetsha intambo, thina sigwetsha intambo ulive. Manje ukuthathaphi pho ukuthi uthocome noma sugcotshiwe pho? Kuwo wena uthi ufuna wedodweni ushaya ngamaphilisi awaphethe. Hawu hawu uthini umgcotshwa manje? Hawu Nazaretha basho njalo uShembe kusesibili, kodwa ubona amaNazaretha behlehla kuyena. Ethi mayisondela kuwo amaNazaretha behlehla njalo. Akuseleni unyaka musha amaNazaretha, futhi lo nyaka owezibusiso. Amen. Uthe uqala entabeni yaseKhenani sabusa kakhulu. Mhlamba wasaphele kuwo sathini into esibuse ngayo, saphona amabhange, saphona nje siphiwe yonke into yasemhlabeni. Kepha uthi masephethe uBhobho uShembe siyakhohliswa ngokomhlaba okuphela. Yilo uNkulunkulu esilandelayo thina, ukuba konke kwasemhlabeni kephela kwinhliziyo noma kumphefumulo mawunamathele kuye yedwa.
isikhathi sami esincane ngingumntwana ngesaba manazaletha mawuyinazaletha okokuqala umkhetho ushebe uphelele kuye okwesibili kokuphila umnazaletha abantu mabafunde kuwe ake ngibuze la msebenzi osebenza kuwo bakhona nje bakhophela kuwe umama oqotho umama oyinazaletha yinto nje emsebenzini khona ababheka kuwe ukuthi insizwa eyinazaletha umuntu mofuna oqondile hamba kuSimani bani yinto nje bakhophela kuwe bona omakhelwane endaweni kunjinto nje inkomo zabo madoda ukuthi akuliphambili ukuthi ushebe lo phambi kwethu 2018 samampondo sinensinkomo zomhlangano zikaSeptember angikhohlwa indaba nazaletha masingenisa inkomo zalandelana imoto siyabanga-ke thina njobana ophethe inkomo enkulu ngoba phela mehlami mina kaloku ngumkhulu kunawo wena inkomo ingaphezu kwakho iy'mpondo sayizasabeka uma sezingena izimoto uyaphuma uNkulunkulu ulesaba lale ziyangena imoto ufake isandla ephaketheni uJehova manazaletha uma sikhipha isandla siphuma sigcwele ama-200 agcwele isandla sathuka sonke sabheka phansi hawu wasibuka konjanazi mina ngiphethe konke imali ngiphathe eduze ukuze uma uyicela ngiyikhiphe kunike eduze amen manazaletha ngizokuxwayisa kuNkulunkulu esihamba naye ayikho into engekho ayikho into engekho uma ufuna imali amamiliyoni ahleli ufuna imoto igezi ukhona konke kepha yena ufuna umphefumulo wakho yena ufuna wena uphelele kuye uzithele zonke lezo moto uzifake ngaphandle uzoyibheka isipho la bese sidabukile uhlale bese ubheka yena bese uthola usindiswa amen ngizothi nazaletha lokuhamba esokuthethelwa kunzima kakhulu lokuhamba ufuna umuntu ongakhathali ukuthi ngigcotshiwe kepha ngoba eyinazaletha uyamfundisa ubunazaletha amen okwesithathu kumele sifunde manazaletha ake sikufundise ubunazaletha wena wahlala ekhempasini nje la iflow yonke ayazi ukuthi inazaletha hawu abafundi lutho nje wena uma unazaletha ukufundisa ubunazaletha ubuyibhuku elivuliwe ubayibhayibheli elivuliwe lokufundisa ubunazaletha awufundele sinabisaya ibhayibheli ngoba phela kulolela ekhaya siyakashela nje page 22 number 46 emthandazweni kaShembe fundisa indodakazi yakho ingazoni awubeka isithuba manazaletha uyabona lokubhala akubhalelwanga abagcotshwa akubhalelwanga abakhokheli nabefundisi kubhalelwe wena osemkhethile uShembe uthi uNkulunkulu wakho amen uShembe uthi ukuze uphelele ekhaya iba umuntu ofundisayo ubunazaletha uqale egcekeni ubufundise ubunazaletha awutshele bazofunda kanjani ekhaya egcekeni ubunazaletha ngoba wena awunasikhathi nje wena nesikhathi asikisa usiqaphele uba nezindlela ezingapheli uma uyinazaletha awusihluphe umuntu emzini wakho la uhlala khona awubekhona ulala nathi amen awubekhona uvuka nathi amen ngoba nina yizona ikhonkwane lezo uma uyinazaletha ubafundisa umntwana wakho ekhule ekwazi ukuthi ekhaya umdlalo lekhaya umi kanje noma sehambile seshola amabhasari ayofunda phesheya uyofika ufunde uNazaretha amen uyofunda nathi emabhilidini ngoba nina wafunda ekhaya uma ufuna ukuhamba nokuhamba kaShembe iba umfundisi
ufundise, ibe umuntu ofundisayo bonke ngoba wena wamkhetha uShembe, ngoba wena uyaphila uNazaretha, wena futhi umfundisi wokuhamba kaShembe emhlabeni. Thina-ke esesiphile sihamba amazwe kaNazaretha kuyadabulisa. Uyofika endaweni uthole ukuthi isigodi sonke abamazi uShembe. Manje uzolinda ukuthi ufuna uzugcotshwe kuyoba njani? Cha. Bona ufika lapho uthatha isicebo sakho, ubheka isihlahla, qale phansi uhlala nathi namhlanje. Basondela abantu bathe uthi nanguShembe. Namshembe bazobuzana bodwa. Hayibo, umuntu oshelela thona uNkulunkulu wabantu osefikile. Amen. Sikhethiwe thina. Sakukhethwa kwethu kungabe kungena kwemindeni lesizwe thina ekhaya. Sakukhethwa kwethu kungabe kusindiswa amaNazaretha kula macala siwatholile. Amacala abazali bethu abashiya kithi, amacala sesihlala phansi futhi siwakhe amaNazaretha. Ngizobanyekela ondazo uShaphahla uNkulunkulu akukhumbule phela izulu namhlanje. Umsebenzi wakhe mawande emhlabeni, ukuthi umbuso wakhe mawenziwe la emhlabeni njengowenziwa ezulwini. Amen. Lawo mazwi uNkulunkulu aphe wona inkosi yokusisa izwi layo. Amen. Lithe izwi lamazwi sicela ubaba umvangeli uNgcobo, umshumayeli uNgcobo, cela inthethelelo lapho. Umshumayeli uNgcobo uzosifola ngesihlabelelo namba 2 wasesazisweni. Umshumayeli uNgcobo sasisweni namba 2 isihlabelelo sona ngaso inkosi yobuso bugqibandla. Amen. I shifted.